tourist spot kiburan po jisnong. Ubak polling do Menteri Badai Pet yang akan jengok kai Social Welfare, Arts and Culture, Textile jong ke Sorkar Meghalaya, mentaka sengi ulayo ban pelipat ba ya kejaga jengok kai kabala kot kerteng da kesenrang maurin tourist spot, kabaha kejingmang pisa bashiklur arphonyolak na ke MGNREGS, bat shipholak tingka na ke BASIN, Hashnong Mountain, Southwest Khasi Hills District. Kibalaya donlang hakani ke sengi kilong kakong YR Maulong, MCS Additional Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District, uba ai lauren yang MCS Block Development Officer jangka Mawphor CNRD Block, uba GD Kharwanlang MPS Superintendent of Police Southwest Khasi Hills District, uba Renikton Lingdo Tongkhar MLA ke Mawphor Constituency, bat kiwede na kirurang ba kilong kemilong pa kino hikai bat kikhanak school. Hakani ka singi layo aru eka jingrai karpang kata ka jingshat tanrai na ka Mountain Secondary School, bat ka jingrai tanrai na ka 11 Secondary School. Ya ka jingyalang hakani ka singi lapan ya da uba Nolip Starling do Chairman ke Tourism Committee, kejingkran pediang na uba ailing do Menteri Shnong Mountain, bat kejing kublai na unong penyad. Keripor IAP kini kijing petkai kini jaka petkai hamotan kron one sulaper reporting today. mong ini ki. Kadang syuk priang ya kini ke memorandum gedung gador basnong bat ngasmukenat bat on priang jumpi bat kini ke snong bat ke southwest Khasi Hills barok kowe gidan mendah ke stage ba ipen kreat kada lebih gomong ke planning stage na mendah develop ya kini ke tourism sector hari ini ke snong hari ini constituency ke jumpi bat ke district barok kowe ni ipen terkenal ba kini ke funding government na ke Asian Development Bank yang kembali landak pania ke agreement sebab ki inla ban pen ya concept bat inla ban connect ban abang om ki circuit kabamut ba kini kisai kin ni penroy lang iki hakaway ke tourism circuit ke assurance ke jonga kelomba ya kini barok ki priority si jompi kun go day bat ke road connectivity ke pikiran hangi kini ngelapan pendrung ha ke detail project report ke bangisna rekat bat ke consultation bat pi local MLA bat kunjuk ke Shnong ke ngilang kebik deti syusyuk jadi homestay nakwapan petit lang pedang jumpi hangi bang ilakmang ban sanction Haduh syahadah di homestay nak bentar ini ke sistem ke pemerintah Haduh umat banwan dengan kepat bah ia boleh berkunjung ke district administration kinship make details yang kini ke homestay project but bapin identify route yang kita jaga ngilak mansna kita ni homestay kenang ba di project kini belum viable ini berjualan
bala shna ba undan pada berung bani ba di project di field no lala ban launch yakni kepengion ke tourism policy ke policy trekam jong ke department of tourism ni khniti bahami ashnong ke jong pi ba haki wei dadi hajar kishnong yang bagi beliau kita im apa yang kerja duk bat kerja kerdu nginla ban uplift ban kintiu ya kayo kokot kali kan long possible pak ladang iyo ya kerja kersian lang kejompi ni ya kabangala dat ban tiga pakali ke kenjat si bagi dongkam ban kriuk ya tourism police lakajong ban petikna ya kerja ngan jong kinawan jengok petai bat kunjur ban petikna ba kinam lompat ke dau jong kaji penjaban yagi turis sports ki jongi jadi kaji ngetai rengkat nadu kinami khmat pai ba hadu kisnom ki society ki dorwar hadu ki samla samoi nidon kam ya kanie bahkan rum hagi jingot jin khat jongpi nidon shibun kaba ka partai kasukai jaudut bat kapet da kajing lengo yegi hibun ki aka kiba kata ya ka dono jong ginong tho jiwai jong kimelong bat jong ki mariam bat nasukna pan ong preng jong pi lada don napi ki bompat ya kali ubril ubaim hakam mariam wei kisnong kenompet ya kum kini kijat project ban perlut ya kapisa sisasi kempet iki wei project kibrang bon kikam berkam kosno dari kesong moten kalapet dari khmat kiba kiwei lesi kinnom kampet kumli berkata kalong ban pet kam sajngai banyo i kam sajngai ke jiron kam berkata kalong banyo i ke ka tourism project kabarlo ke jingman toy om dei de kesong moten Handre ka district hibaro ko wei bari kini ka dong ka thanjongi hangtai hot spring gilaya one pet ban plan ban don ka world class resort ban don hangtai gilaya ka one pet ro ikta ki monolet hangtai harum nongla bari gilaya one pet ro ikawei ka rokka dan hangtai haja chair haka ban gilaya on EU chief minister kalau don kaji anglot no chief minister ban promote ya ka tourism ka dong ka thanjongi tendre kita ka dei tang ki jing perkhat haka to gasnem Sari community bagi to bigi berkat haka to sem kanlong kaji penuh lomba pi haka dengan por kepemta kumilisa ye community sibon ke la pi bapinyo barwandra na ka sorkar ye kiskin ko per haka dengan snong hang ne hamoten bat haka dengan district jong baro koi bapinyo i ba ka sorkar kanyo ban phe ye ki jangatan ko per haka ba ngin long kum kaji ngerap ban promote ikato resem haka dengan dong kathai